INP channel clear tu te in zain chi bai le vek ule kan boi pui pa ngai US lambo ruak bok hi soile ila athange putrama hi zong andoron tak zet chu ni hi kan video masalama putram puyan Secretary of State Brad Raffensperger phone abiak thule vote chia thata endik le ram ni se atlin nge yarin zia soi ti te kan soi to a hetia phone ava bia hi Democrat lamchuan remchanga la in thuan koi le ta a Democrat mi pani chuan FBI Director Christopher Wray nena Federal Investigation nei turin thu an the lut vele ta hetiang ang thau hian Georgia a Fulton County District Attorney chuan Tramalaka investigation nei atum ve bok Democratic Representative Ted Lieu le Kathleen Rice ten FBI Director Christopher Wray chu President Trump laka Federal Investigation nei turan norin Member of Congress le Prosecutor hlui kan ni na angin Donald Trump hian conspiracy mangin election crimes tam takatia kan ngai atia antiani Raffensperger po hian anin biak na zong akipakoya ti chuak silovin Trump anena anin biak na apoi mo lai Joe Biden na paithak theina tur vote singkhat sangkhat zasari somriat zon musak tura putraman angin na lai vel takakha antilik lui ve kher boka apoi viawange machu thil hi asoi koi laklo zo to a engkim hi an ngai koi vek to mayani ber Democrat lampalai Ted Lieu le Kathleen Rice tengen na ang hian FBI Director Christopher Wray hian President Trump alaka Federal Investigation na nei don nge don lo thula chiang che lova Fulton County District Attorney Fani Willis po hian President Trump chuyatum ti chau alania thupui hlapuya lak alatlak lo tura ngai photila athange enge motia thu alo boi chawani tak palin abul tran dan kan lo hriat ve kha atha ti thuwa kanan soi ve maya in lo ngai don nia zanin anni US lama an voin tur hi Georgia Senate runoff vote thak ni tur ania Republican Senator te hi an panin anin tlangkai thei tangang lawani point pakhat zok tal hi chu Senate majority an von nan an thlin nge yangai ti kan soi to kha Democrats ve an thlin ro chuan 50-50 an nianga Republican lam hian majority an ho thei lo pal chuan House of Representative lama Democrats an chak to sa nen Republican lam tan chuan khuwa war lo view don ani chuta Nancy Pelosi la atum linan ala tling zui vele khanglanga andu tokin America rural khol hi liberal so hian an koi heranga mizo te anga Christian tam tak hian kan tor pha na tam tak om zel don ani January ni rukzan anita na chhun hi pumai pen saphur ari berhuna ni dona US malam omdan tur shil tu turaniang Senator Ted Cruz hova Electoral College vote challenge antum na po thuakal zela mase kan soito ang khan Electoral College vote challenge hi athalova atul mi alo titu mi tlema zongan omve kan ti kha heti lai hian tun thleng hi chuan swing state lama in thlan na chingpen chui chiang tura emergency commission din rot na kha engma thu thar alo omlo thung Electoral College vote challenge tool ti lo tu te zinga hian Senator Tom Cotton hetelvea Senator Romney putrama ho tu phei hi chu soingai lova da maila Senator Romney hian Electoral College vote challenge tu mi som pakhat te hi mi mol rual mi bol lo om khom mayan ni ti in Georgia Senate in chu na boruak ti chetu tur mayan ni ati President Nemek Donald Trump ale aking pui Joe Biden ate chu Georgia Senate in thlan na lama an thei top tak mi wan chu vevea Vice President Mike Pence po atang na hle media lamaril ru phir puwa aputra ma phatsan mai tur ang thothanga an soi khachu adik lo chiang ti athu soi viral chiam lo en tu te chuan in lo revekin arin om nizan anni lama chhuna khan pumai Pence chuan January ni ruk lo om tur joint session a hian kan ni na diktak kan haulet le ngei don ani chu mi puite katia ma chiu ti mevin thua soya Georgia mi puite po uluk takathil ngai tu a Republican candidate te chu vote ngei turin a sombok
Georgia Senate in chu na Joe Biden chuan ti hian soya President Trump hian phun noi nan le na tul lo pui puin huna mangrala na tul a thok mang si lova enga tinge na tak thok pe mang si lova he na hi adu reng le tuna thil thleng mek hi thil za thak takani ka soi to kha American zong te vaccine pek vek hi a harang kati reng kha ma se har sat zia chu kan mu mek hi he administration hi abul tana tang khan a fu lo reng ani ti in putrama sarkar chu a soi sel na sa hleya Trump administration in an gola chuan December million som ni vaccine sem manan tuma ma se an tum zinga 10% chok an sem man to kan hi President Trump an anor renga dollar sang ni stimulus checks la chu sem lovin an top san le boxi atibok John and the Reverend te in thantlin phot chuan dollar sang ni check sian in kong khar lo lut nga lang ma se Republican Senator Perdue le Loeffler te in thantlin ro chuan stimulus dollar sang ni check hi in dong ai lovang ti in Georgia chu Democrats candidate pani te an tlin chuan dollar sang ni stimulus check sem ngei turina tiamani President Trump apo afanu chuam Ivanka Trump nen Georgia Senate in chu na lama campaign nei pui turin an kal chuak ve boka President Trump chuan hello Georgia hian chak lo na tur chan dang kan nei lo vote ti chingpen wang mai ani ma se tu na hian Republican atanga kan candidate te tan tran kan la ka ngai thei to pi chu teng ti na fui ve lom mai hetia Georgia lama pan hi Kelly Loeffler hian alo mu ka ni Loeffler hian January ni ruka Joe Biden electoral college vote challenge na tura Senator Ted Cruz ho dar ti 12 senator tia Democrat hovin an ti te kha athlop don ti apuang ani President Trump chuan election tum ni kama chonta a kachak ve ni avoi ni na hian kachet hazuak ma ni America in riat angin boy na hi chin felani thoi don in vote thak tur hian America mahun thui takarhila kan candidate pani te in vote nge yanga yang America in channan tun hi hun tha in nei nung berani hi heiwang hian ni keipo ka local ram ni David Kelly te hian poimonia Georgia mi puiti vote thak ram te Senate kan chak vai chuan ka lom hleang atimol mol mai Ivanka ba ka hian Donald Trump Jr. le abial nu Kimberly Guilfoyle ten President Trump hian troi om poka Republican ten khat chuan Trump and Georgia Secretary of State Brad Raffensperger phone call awang khan Georgia Senate runoff hian an chak lo pha mayang antiani January ni ruk ang bukin US chuan zanin antana January ninga Georgia Senate in chu na po hi poimo vet tak chuni heng ni te hian US ma khuwa a hril hle don ani hi hetiang hi thilom dan ani to wangin ven himna lampo uluk lo theini lova putrama hian a funds te chu he January ni ruk nia Washington DC pung khom turin Twitter kaltlangin alo som khom boka putrama thlop tu te hi an pung khom na sa hle don ne na lang hetia ral khata tanga kan thlir mai ai hian ram khat hroi tu lu ber in chuwa in ti boi ta reng chu an boruak hi aso sang hle tura ngai la aswal lawang keini lama zanin antana January ninga atanga ni sari chho thleng khi chu putrama thlop tu te hi an chet na satan ring ve hlea tuna hian Washington DC Major chuan National Guard zathum le somli lai a ko lut sa to ni Major deal na hi Acting Secretary of Defense Chris Miller chuan alo phal sakani Major Muriel Bowser hian thotan ni khan mi puite chu tharum tho zonga chelo ram turin ngen na alo siam to nge a thotan nia tang khan Washington DC a kong pui then khat chu an khar nol to ani ti chuan tun tum chu VL fakzuala thuziak fiana ni ro pui US President tur ti mang hian kan thulor khom hi khar ri tamaila thange ngairo USA President thar tur fiana ni ro pui thleng do ne ti in thuma aron siama kanan chiar sakanga uluk to khan min lo ngai thlak sak le don ni Joe Biden le liberal lam tangte swing state paruka official corrupt le phatsan tu Republican governor tele Secretary of State te swing state an court tele Supreme Court of the US squatters ten vote ti chingpen na
evidence en fia du lo le witness sang tel te thu po ngai thadu lovin conservative republican lam dikna omzenei lova an nol le an ra be tlat zela wangin Joe Biden ale alam tang liberal thiang zau lam hovin ne na pong la kan tum tlatawanga tuna an buai na hiron in tong chho zela ni a tharau chiawa na thole tan lak na ana se hle a tuna phei chuan nei in angte in kop mong ko hurte ma khuwa hum hal an tumna dan thar nu le pa fa pa le fanu unaw pa le farnu ti man thin te chu ti bo le khapna tur dan thar democrat ten an duang mek ta vice president Mike Pence ko ta dikna hum hal turamo phurna na sataka omta a pathian tri na nen huaisen taka an constitution ang thlapa ma alak nge ya poimo ta ni democracy le christian na do tu communist china russia le anram mel mate iran te malak puina le poisak nei lofa vote ru khom le ti ching pen na manga liberal thiang zau lam Joe Biden a ne na pong lak tir mai hi thiang lo topang vo be na le tham na wang te nemo vice president Mike Pence lo ui re ve le pal hlok se chuan emo digna le ko theilovin ti buai po lo ni ta se tuna presidential election kalai meka melma ramdang te in rol na report a om khiau to awangin atul photchon president Donald Trump hian martial law puang group theireng to a martial law noya swing state a te election fel fai taka nein nei takin atling ngei dona chuwangin thiang zau Joe Biden hi atlin zok theina kong om lo wani engpu ni se democrats le anlam tang thiang zau ho khwan poisak nei lo le diklo takin ne na pong lak tum ma se conservative republican zinga rin na phatsan lova dikna hum hal tlat tum anen tel ru tlata president Donald Trump po hian do thei takin dikna du in dan zom chhozel chungin huai takin ma ala chhozel boka tun January ni ru hian vice president Mike Pence USA constitution ang thlapin pathian tri na nen diktak le huai sen takin fia na le ro rel na aken ko theina turin keini Mizoram ko shan ho te le ring tu unaw te hian Christian ring tu te kan ni ang nge yin lalpa pathian hne na ursun takin ilo tong trai pui theu teng u tun hi keini Mizoram le Christian ring tu te tan tran la hun dik takani e ole INP channel clear tu ten in lo beng war pui kan be sei kan channel in lo clear ve thina wangin kan lo me